Wakatobu wano tuwata habari ya Rukiri kiongozi na karibu sana. Oh yes, akuru ba agaru good morning. Bwana bagarui. Bigagwa Mandela akiwa kuna nyinyi na kuna sisi. Na ndeko ina bwebore situndio na kole na twe na haja risabu. Very good. Atokotonganya na matora. Kambuge Rukiri ruru na rua indokete entere chia wa kome lakini ndi entora ije na jakaithe ndi thoko ere nene aja ije na jako kome oigo kome ugatonya kajira kaka gutonyera aja ukumira ntura kumenyekana jakaithe mwankene jwa abori na gishiko mbunge gya Tigania West ndi skuru ya Kaithe primary school kule achiari abachumirite na maroja manene ni mto obwa wamba borabo tabareketie mono obwa into nebia sukuru ana kuga ontuko ibakodola kwina makareka ja kweboba kuya mpao je skuru bange ba kuna sto baya mengauna mpemperia ana barugairwa na manto jange naku ante kwenda kwa reja mengine onto obwa igita kampamberia na babo ureaja mbere mambire na detora yaku buru kabisa iboya marieto ambeta wangiri ore mweka kumantora Kaithe turasi ari Kaithe atwithirite tukia waya mainge muno matangi mungao yombete gwetha yoyeta mwanka thai kwe Kristo akiro irendikiri maiga ya rare yombete gwetha yoyeta na intobia tubyomba gwetha bieta bibinga muno omona ombre gwetha ake wato endrene atukuromba seria yombe gwetha musuli kirabura kubaterie na nture ne wao wena onge noe agomba gwetha kendru intobia tubira bikuyo no bia agomba gwetha ya kabio nebyo onto tuthuri to abanga oturature aciari Kaithe tomba gwetha tukiromba thirikari etuthitheria aki atutekire jongie ureaja kinyagwe twambia na rieto ryaku marieto yakwa mbeto Peter Kimathi irimbeto ni chairman wa skuru eje na rura no tokora turazuru tuna mugoyo munene mono no ntubwa intobia to kwabikie nyanga gwa na bie nyanga no antu bamwe bantu la chetu na tona batu turi aciari twakira tugeta sara nkuruki no tunge kwamba ututonge gututethia tona batu atumena maruja tu turaithie thirikari no ntubwa kinyake thura kwi mambo bura gwatirwe ategere thirikari tegere yone kurekere mwamba jogu ate gitiri urabati kugitirwa ni asara ke batu no twejana aka yakenda utwira kairi tuna yetu turaciari togwa batu muntu nagitirwa ko batere ne thuri kuthe kwa kwa myakera bati kuthe kwa ti mantu ya ngumano tungumano cyo cyathukirie ndiguru yetu au angi ntobie tu biwa skuru atu tukomyara bigota bikendwa mpauti atu ira turita cia kuthithia loka cha class kiki turathithia kia grade 9 balance ira chatira cha mpau chongwe tukona na cha kite na self na ge self future kio iyo cyo tuma batu tona batu tukare kuma na ushungu turacha utiwa tu wiritwe abu wenda thirikari thirwe ikigita ya igurure ante tweji twenda bategera bwe gathwa nyuma tukwali no twakuza ante tuchonda tukwalia inte tuikuonekana na inya wengo gwati na ugaga ba ngina nyona na je nyambe na bika into so na ndenda thirikari buru ne tegeria ante twete kagwinya tukomwandira o ni mantu jaleo na aciari bamwe baeto baibeta kona ibona ibegura nturi kwendelea na jara mtatu baraia nyuma ya kwaja na kwinkuona kwina mware ochia ureaja ijabo ndeje bwambere buru nkwekanya kinyagwe waririo ntobo itoroi bwega marieto ambeta wa Amerikarauki onde musiari wa Kaithe nde musiari wa grade 5 kirage tugituthuretie na muthuro munene tio turi aciari turi magambo ocho chieto tukareta cukuru keingwana baria lakini mwana le yakambera mami itoraigirwe mbocho itoraigirwe mpempe tokeya cukuru ana ibakorera ibabaga ithani batogwaterete bagitogwatera thani twaretire mbocho itwaretie mpempe itorare na kamunda ga cukuru twarema bionde birabirare ku twakutokobora tokiuga na bare bionde biathokwa biavie wanabio na morugi wetu nwe ayo kiatara irio agotaririo biatara bia kurugira na bitiga kwa kicheni ekaringwa na choka pikaruto bionde bikathi kwendwa kwa maere mwesimwa wetu rendikiri na totethetie no tobabenera tweni tio turi aciari totikumba wetu indesanti totiona fia kuruta twakagera citagira turakire twara na rarothete bwega aturetera mbao mabati na maiga mathokirwe matagarua ruinchi mathi kwendwa wakome uri buru uria ukithie kabisa iromba riaku akire thirikari uri jaomo aciari banda iji iriku endi ngoria thirikari ibato
tutegere na ritho ria kuraja no ntotio itokuthina kirayo gututhania na baba kaithe twaromba thirikari itegere kaithe na ritho ria kuraja ibwegani na kwinkuona munene no ijere kwigwa kirero gya antu baku bantura iji yaku kankwekanyaga kukinya kwa withiro kiaria ibo bwega undi ndi mbeta wa John Murerwa area manager kaithe na gintu kira nkuromba aciari riambigerwe ibuthuri no ntubwa antu intobianu arabietete imbejere arwero no ntu musika uriambirwe na ari intobianu bire arari ndene rwarera location ngwane atongeria beto chibo na assistant chief o mwinga aretere rutere no rwaruire na kiu iko gitumite thai twithira twina thina no ntu kethira irwarera location yari no ntu kaithe kai mwakene jwa ruire na rwarera indene kithwene na boke jotegera aja tigania west igintu mitegana kira kirio kamwire aciari no ntu rutere rwaruire muntu uri obuyete na nara intobienu bietete tendene rwarera ri indene ruire katukathithia tukachwa chief ondeu na rutere rwarungi ikendai tuone intobietu bigucoka na biocoka rutere rwetu kwou batwe kaithe woni ndeketie kugwata amba nkurukie magwata jana lakini bonthe batikwithira baumete ndene rwarera barithira baumete ndene ruire na nditu no kwindenda utwire na kinya ukira aciari baba mantu jegia wamba bobo intobia obye skuru iji torohi to merie na tukona muntu wendene atiuma kenda urabara bange batora kuma uyo tore anda kuhakikisha atiuma kenda tuona justice ndene kaithe tesa sawa na ndenda buromba burubo ria aciari bwajukie iya atua wauna nde umerie yi ende ora wendene no nto ibo rutere rwaruire tukona atongeria baruire ndere na kamutune sublocation twerwa market iwe gwakome unto teka ithere tekithwenere na terwarerere iroirere tuone anene bau batutegere intobieto kwao tema kwao nande twethiria ntekwenda gwita twambiria ndwano ntote security ni ngwa area manager ante na askari na bukwita bukwira ora kuri na goni ngokobokaria mwaka kuma ria bogombokarerie kwa umpe heshima buruja area manager na atwe interview bienu bya thinga tabionde onto kona bwana rendikiria akite classic akiria ende baraba kubokia bere bakugotira sibiko gitatia bigwakwa kwa utokera bwana rendikiri material yetu jate kothira batwe no ntobwa kuga atothiretie kwa kabio ne amba kaire bakweja bakenderwo nturene cietu kwou intobieto tugwitikanĩria ntuko ya narua utiginto tukaumara ethi watchman ethi mwana omurerwa no nto uti mwamba okuma kibirichia aumanari bonthe amba ni abari tema no ntogeta agwa kome ana abakiri utingugiba gwita ende wekinyogoro imbao bakwejira kenda chiomba gwakae chieta kunywa nchobi kwou mpe heshima buru na tukamberia kuona nkaikia report ye kyanene beto mbere uria kuri na bokenda baria na atongeria barabange ibwega yes ibwega kinyagwe na abau katuingire au ne ontobau bamo bachiari na nokuwe kinyakwe na area manager na kinyete aja ni mantu jombe itakuthiro aja kigeria kuthinga turo wamba bo skuru na intobia skuru na kuthiro gichoke skuru nyuma buthire tobo kinyeria chiari na kinyurunga miribo skuru eje nene na iwetekio na weregiro bwakwa thirikari ukurukira atongeri mwanya bare machibo na kinya aborithi bakethera bagitegera mantu jaja na ondene kambu na nkira mitambo kiribui itoro yathe. Thank you Dunika Tobwega sana intobia chukuru ti intobia ochethera na intobia chukuru bitiba tarete kwa bigetomira bodho ukana nkinya kuiyo kwa tafadhali mpongi ushika tonyera nike ndo tigere intobia bia chukuru bikuonekana na uba weto batikumende eri mwanka into bia chukuru bichokere.